Kito mwensi pichiti mchiriche ito inye ekiagera ntora nyora roboti emambiengi elituko lia Alhamisi TBT Thursday ande nyora nelituko lieli chiko igobono to baise busukana nyangake ekiagera mpono tuachakire litengo tugenda monaye wika omwelio. Very good morning and ansias moberete ekero to kubaligania asenchira ya bene ngaligani boigo YouTube Brighton ni access to good morning too mwabokira bia akire yasao twanje pimono mwanju muri bona ndonse asoberana ni mambingi to kwale na sumruru bu Ensakia litukunelia Alhamisi irigiye kabisa senjira ya bene mambingi kabisa ado kwaligania twagothena bono neri tukuri Alhamisi irigiye kabisa Alhamisi yeli chiko maeterero na to itwaligeria mangana yeli chiko ime na isiko yense ya Kenya ekero mwakiro itawika studio elinde oje twakwanra mange rero sara mbero beretie egekorogense yamunenu swalia nkoswala studio ndeba kwanra mange korara ndere bakora bauchiko batatu yona mange barachukwana gikoroga ense yamo nenu skwende bono mambia adeaturiri bagale bane kwaligania senchira ya bene ochaka muna intwe nandukora muna intwe asiri tukeriga ligenya sato anje itarike 20 modino yokano mwagojirubere ne 20 nesato kazo semeretina ni gore buya andonse soberana kwa bokire karo kwanda sike bakya ukirituko liare bia mono mwanchu muligere na mange tukwaligania semambe abono nyuranga ayibiro na rororo korase our Reverend Brighton makoliga atokubwatera no yumito Joshua utanere producer murubelio chibichoro chegabo ase embeo na inde chiroroche ase mtandao walimo gotoli wetera sensemo ya Facebook niga chibikira abo bene no nya YouTube no tolegale na Ndizi TV News na indirende nabugo sangana into semambe yabona karasango byabuli nyasago koleire anya ko iwete bobe oroche ngabane change nero kwamerira mariogo endoroche nga chinguru chakire koira na igoto wakangambia mono ekero no nyense ya Kenya ngenda tukubwatira ni wa na mane na mange ayanda mabe ayanda maya ekiagera tanya ko bamabonsi ndetana ko ba maya onsi pi igabono mwanchu muligeria asemambe yabono abokora sangana intunga na kikwabokire ya mate yaona kiyabokire endekero kende ngokubeka somurubele ngokuganiria litikuligia nyora lero ni chirene ya daraja 2 tomeira bangi na ababo getemambi chuni abande bakorokoro chinsemo cha Luo Nyanza abande bakorokoro machoge burabu machoge chache bakorokoro chinsemo ao ase county ya Kisii egere bachikwenyorera rumosigo matobona mapema ndio best mapema mbia nyorore kamera galia montago chora kabisa enda lende nero chikoni gobono abalimu abokire gochaseke bagokino chinse chichabono mambia twabaganiria maya aseli tukeli balimu achira mangana ya mabaganio magendete kwalegania ali ebintu bigokarangwa matobane ebintu nabo bigokarangwa ageteri chinyeni kabisa abantu lende baragira sengencho mete karo kore mirimo weikoigote na brasma Erasma, mate to koranjara kuna yo ndate na tigaturage nene na niense ko babuya wana msikuda batebanga egasini gogokora anyore kinduri oli embia mano mwanju murire twa ritko liao twegena ni gobogete buya arani go rubwero biru jaseke ba okya ritko liare gandonse sobere ndo korangina tutumere uchumbe yao batenga kikwa bokera na kiro beritiko liao mere mukiyo jogora ritko liare aronga yao cha irinde twanyona na sinchira yabe na semambi yabone mitandao yitu ne litira change okotonyora sensema ya Facebook tojora Ndizi TV News digital boga sensema ya YouTube na okotonyora Ndizi TV News okonyora chinga kina boto tweet @Ndizi TV News boga kerengel kiao genda ko tumugitira se number ya rasiskin ya yorabo ya 0792192834 ine ri namba gutuma uchumbe yao ya tuikira se studio karoto tena kwa bogire mpara byabo gutura nabotura babiri batatu badere bono so imeyo murobelio twajaka naino na twakora naino asemambi yaboni. All right, uno mwanchu muligereria twakwaleganirie twagotebire ngana kyogo tobwata gwetera senchira emitandao namba esinero neri gorabu ase TV yao ekero bwate kerengerikiao ogosangana intwe nabo gotonyara gwetera senambe yo ere ase TV wetera SMS gose short message gobana ndonsia sogo tobwate korwa very good morning no kwigena waito ngabantu babokire bantu bonse babere mu minjolimi masarayu I think no li oruwale tena nandi togenda tokumuganirio kubwena kwa twensi tigatobe mu minjolimi na litora aserie obutaka litora aserie obugima
obogima obobe ntona korora abande ribabege tomukio montagweta kabisa negari yaye gwachi kumuteneni garogende taroche kwange agotebanga oyobone bia mubwata bogimambo bondambo ncholerani no totaraikaga abo tiga tokore bidi ekiagera obutakani go bogotama karoborocho monto okore mirimo kabisa nabarabu nigo bogotama igobono asemambe yabono tiga togosegete una timu Ensakia nga amuka kumekucha terangoro toga tegera ire miaka ya magega hata wewe mwanangu amka kumekucha tafuta jembe na uende shule hata wewe amka kumekucha kamata jembe na roka uende shule uende kazi ngara golingwana go version up to date asengencho ujumbe kobwate ni ujumbe wosege ebya sana na kolikonde kwa sasa ni lunch time tufunge maduka chapati na ngombe hiyo ni lunch time aina madera ya makoro kabisa hata arwe version ya westoka kabisa meda madera tori kwera bwansu umuntu no motel nasira maki arongo tigarariyo gotera kuria yes ene legacy ko menye miaka ni miaka ekiagera ekero kwa bugiri bukombe gwachire mugondo then lunch time ukikula ngombe chapati hiyo ni sawa ekegeri kiao kuko inukire kwao yes metego iko itire bigario maya koragira uiko kore mirimo maya koragira meta banda abande muntu arakonyorera ikara stende akanyitare terwe bono ngaibiko mbiyo andi bwo bwa kongirese ikaranse abakonyona kwenyora ko asako musana igo majumuri na mangana da korkana imena isko ya Gusii karutro cheno muraibu ense doktora mto mbada gete ko anda sense media ya senseria Sudan ilikuwa ni Zimbabwe komore mboro lakini korengana na malioki korengana ne chimbunda jwana ta kurutwalia mbale gutaja sense media ya mbale gutaja kuna mulipuko kuna mulio wa marisasi amalioki ni gare olova bono koranga mangana abantu bange 200 basiri bo mabwabo kubadika no busagani bolibwa ami na paramilitary bolibwa ndada sense media Sudan na ni vita vya wenyewe igo bono korana mangana tari maya agire ndo marayense na tebe na akero ense kurwana buna Sudan igo nigere kokoseria sense kinse cha Africa gaba tari na tiga babe kimiro beli baranga kibao kora mojando dura sense ya South Sudan boigo mo wasiri bubole mitika linturi meda marita ngwa jarku kana kindiki kindiki no le kolkona mitika linturi mba umirarte na milas yes bali wale wasiagaji wa unga abakai wana lende na 14 days iga na bagonyo na bintu byoro bide obosibu akeire bia na bale milas na babo ngeta kasi ndio wanashaka unga yes ndio wanashaka unga ni wasagaji wa unga azel monwege Swahili mbate ndenda 14 days na bagonyo na bai wana nile barore na kubo siboku bade na burabe 150 go jinse ndaba Kenya banyore kibako bega mun but rende karo wale osekara twale na gonchu kana igase chi supermarket kora window shopping korange commodity you anchire na Kenya commodity you ya gera kabisa abantu bakare gosoka ni suguri egento kali ko be sugurime so magolina rale fixed mpaka bono kolende that's good news branding jire ibere branding chirororo ibere ajab na no bondalia na bwa keirigoli yes na narocho bondali litali achira yake but rende mwachumuliria ligoli ndirabu 159 mboro 160 189 amange gare between 189 to 200 but rende noko semelia ngonye baumira ntelitsi kuligoro they were to meet actually ebintu bimanya korongewa okukwana koroku nabo umuntu lakini bono ngwebona ngena Abakenya banje dobo kumako bwa ndagire neon because kardo kwa na moneto kwa na bei ya unga nduru kwa na bei ya nini abande banje dobo kuma kubwa gene yos kama muhundo kwa mundu orasi momo kima nyangusi yako unga
mwaragera ntorari kende neritoka twali lakini so koragira identity twali yondora aragera kuna ile identity ya Mwafrika kwamba ni ugali. Yes. Sana nabo bisa babo jenu niko bamochiwe kubatikana nega korugiria koretekana sensemo ya mukumu high school. Bao de namba bwadi mjerangia chogo contain osego kokonya bana balia anona kere kiumbigirigia tisa kumusha kero kia mochiwa ne kero kia korete amonjori ase school weli hebo kontroje na majika makongu ni gabekirwe ase bara kubatikana na mava gosikubatikana members kono yara beira na bana biskuru bono chintare banne chichipasi skuru osi skuru bono babekirwa majika makongo aini gakwane twe nomwasiri bobo sombi na mangana ichipara infrastructure kibichumba mulkomen na tebederende na haya wana majiko gachikobe kwa matindi ili nditokonye situation ndaba wasiri mbare ba wasiri mbare tota maidi lakini abande mbare bakirede baro wasiri mbare bakirede but I think it's first timers abange first timers in fact yes about from Jeru nara yo Simeon Jerugui erona beta serikali small enterprises mangana sura fund lakini ntroje Susan na kuminja mangana health lakini ngukwane kale ndikwa tumwasiri bobo ndibweme kidura kindigi mwasiri wejise mesekiri majogo mwasiri wa maja disi omegora gwane karake mwasiri bobo herani rudi waro wanaongea numu wasiri kibichumba murukomeni ngukwanali ngora kwana numu wasiri Alfred Mutua ngora kwanali no kwa so ipani tu ya so ipani tu ngora kwana nero mangana heritage ni mangana wildlife environment alafu nonye kanina malonza erna harakwa na kwana heritage tourism and heritage ni alafu Aisha Jumwa anaongea iko tote bongo kwana bale Lawrence Bore kwana bale anaongea ndio maana mpaka kwana kiko kwana bale one sasa ngukwana intana kukwana mono Mvuria Salim Mvuria kwana mining ngukwana alright ndio alipona maana mining mono aingeto jensa media coast kwa hivyo wanaongea it depends how often au ana kiugwana kakinga nini ndio kwa limokire after some time igabono tutawajua tutazidi kuwajua mbara na erudi wana robere tikoje county Kisii tukulia mambia azojo jake mangana digital wifi ya digital ali market ndama usina ebara mambia mambira ne all day ne abege tu all day gwetera sega set notes gwetera kidura kindiki ekero bate tena mambia ne tukuni ndio gochengera ndamatani ito ndi bari rogetari igumambire all day kitamaina ara beta chakira bagoje bokore borono bokoba let's wait and see ego bono mwanchu muligiriria twaigure nga abawaziri ngokwana bali ayeruga kiugukwane kiagera naye no bwate bali bagukwana ase department cyabo aseke bagokiabo ego nayo mwanchu muligiriria kwana from your aso kole mirimo yawo nyino mwalimu naye kole gasi ya gororo nyino munyagitari do your work speaking of abanyagitari ntwaroche some counties county ya Kisumu na Nyamira yes na Vihiga abagatebanga we're downing tools babegire bona ama combines nse kabisa na ya ebese ga motoya na engotumie transport ya 500 300 njiyo bona mu expect dire ngore mino badana ntubona twabegire ama combines ntori meremo ini county ya Figa Kisumu na Nyamira twaroche abarwaire bali kuligia bokoreri mba confirming amaene akukwa na matibabu onya sector nere ngororere very serious ese sector yobochen yikonengana Jones sector ndede dali rais madana umonda uko ende kiro monte kire ende onzi kuija kire sector nero kire sector nere ya muhimu kire sector no muhimu ere kire no ena banyanyimbo bono bagome enonye na baru bagome crisis kiabeire kile mondo nali muhimu kolengana kila mtu ako muhimu sana tumeze senche ngoranga ende konyale nyagitali ali denyo yolenga no services next
next thing you are dying. So lakini ningete nyagitari atori kwenda na magoro ni gari yako ira no na chintera bachikome igo to iko ogwe kuru ro nyore no mwana para I see every section is essential. Wow, no mondo Joshua dane wir baronero wir barete gendi no we kagandi wir baromete nere gari yoka ani tsaina nere gari yoka kweni ukorumayo lazima ndarabo mede gari Jones emeli gari yone ndege ndarebe ko bosi ali bali bako gende kinyi wir barero maya na sukuma unajua captain anaitwaje kwa Kiswahili captain ni anaendesha meli Kenny Maide naoda correct ni Maide kabisa igo bano mwachumulgele it's true kera section ne ya muhimu sana igo tiga kurende naroche Davji Atela Secretary General ya KMPD hata badai ndio mwanzo you better pay us na ndio mshahara match arafulinde bware mare kidogo ntokumanyanga kuri ntwaroche Council of Governors bagotebanga it's high time bacha mu bwango so they discuss on this matter mbaya sana kile bwana chibese chibolede Kenya no na mana chibese chibolede. Yes, that's what we lakini ano na man akiara boniga aba governor aba deputy governor ibara se county ya Mombasa. And let me ask you something, why Mombasa? No Mombasa ngete nendega mubwate bali ya kuogerea ndio kwenda sempeiringia Kisii town Nyamira Homa Bay Siaya Kisumu lakini alikuona every time Kisumu Mombasa county Mombasa na boyo bono mukutano oli oratenena abantu bagwe mesari kyara ni jibasi utume amagoso nabe and a lot of money yeah magaso bali ngoso abali nyomba bakorara retreat nini workshop one workshop barangana nere important. It is not important. It's not essential at all. Ase ngencho ntobwate Zoom meetings. You can do it from wherever. Zoom ngokora abantu ngokora bali na bantu baratambe sana inde bayigwana bi. So inje to me they were to do a Zoom meeting as urgent as that. Lakini all the way to Mombasa batumegete chindege bandi bagatumia chigari. Yes. No mwaziri wa semina muro chalia. Ezekiel Machogu naroche Mvuria, Salim Mvuria. Alors abanta bange. Igoro chita yo Kenya oseno botume ki priorities na chiro. Priority na chiro misplaced. Chibasanjiro ro bone tuganyena arkina serikali yasingirena amoko yebetereri ko kabeza chibese yakane abakolimera. That's a no zone. Chingwana nchikagero jago kwane kachirija by Brighton rero mbaja na babara jago kwana barana kibako kemero beli boigo ama liga awichana ningo kwarenga ali ase ensemo ya Naivasha anekera bayiboli babana bali basite ume babajete ko identify mebere yabo ali abana bali bambiu Mbidi secondary school bali basire buguma bwabo ensemo ya Naivasha niyo yanga malika manki kara bayiboli bajete ko identify mebere yabana bali no mwalimu manne be school inaraje ka ukwana agadene jintera bakabe maiso gaki mwetange korwa sama kweli yeah, because it's overspeeding. That was the issue. Naro just mwasoka Naivasha. Yutawote ya botambe nga hapana harakisha. Unaharakisha ufike mahali ulikuwa unataka kufika. Enda pole pole ufike mahali ulikuwa unataka kufika. Alafu naende naro che kupet na barabo ba chakire liberali tinde sokunganyiwa komo principal we skuru ya mukumu. Bagotebanga that was not in order. So could disband even the board of management. That's not the solution. Which could sue government about the issue. Ayana kiorojo madana waziri mechi seni samoro uliwensa. Bueno, digatore agigo sukojiwa sitore na ki ingaki yakob. But even no any ncho mayana according to my opinion ko a transfer does it tume tindo jinga nerete kinende na pokonya nero mbia diga mbia de agende akiera nere na pumete because na pokonya nere ta corte sema ya bia
bete keneze gende yose ko ba umwarimu manero ko machu none wall ne gwa no umwana ne miri kende yose umwarimu manero ko machu no baramba maide inki kiabete aria pia mono manju muri gene on DSTV mambinge nya satu anjere koba simambi ya aboniga. By the way, nebe routine. How is Felistas? Felistas bakire biewale. Na Eric ingado bogire. Baraza is doing good. No mwana Stephen Jr. wana basi at school gono. They at home. We wish wana once people basi at school abani bagenda to gusika for the holiday, the long holiday gose rusa. Ye tamu entanga niga bana mwensi pimu achirenka igorona roche aba itogosemi bonene kromolinge na esnas nyaramba everybody do your part abana do your part egerende tusira na senchire ndonge Eric brother good morning na inde thank you so much ni metono ligere chumorobolo na mashabiki to mwensi Kisii Rogo meto bokire Fancy Kerry Rorongai najua ameamka Labani Onami US Minnesota najua naangalia kipindi Salome Salome Kenyoni Mokeira Korwa Arizona Muswata daro Chunitai Jackson neno ali me yumuroberi Korwa Phoenix Kennedy Gisemba Munyakiro no alime Kemiso Motangi ibono korisa majia nyangongo mwezi bi okenyi dismaz Edwin Machabe ndobwate oyo ndo kurubo sansa PH kabisa alia bosansa PH yakora nere Echui yabobas. Yes. Alafu Cyprian Marube anaelisha bikireto timu chini ya maji kwa diaspora asante na muswate Regina Gisari. Good morning. Good morning. Chinsa mocha diaspora no? Bona alingo irabogo yiti. Good evening. Good evening. Biamono majumuri na DSTV bwansumu gusimba mbia boni gato kwa kera biamono kero jorde ko ba ime DSTV nero bwansumu gusi mo sawa yomo na bwate mbo na bwate ngondi na bwate enyimbo ni gale ko nyabende ntakane myaka ya mageka ko chimaga kabisa bono umugambi nyabende ntakane umugambi rende umwana yabo emboli yegeza musire jibese ya muajibese ne nyimbe rende nigo umuri na ebwe jwata akanyere jwata umugambirende nabakamurete kero karamura akimusaure kamatena Thomas wote benyimbe jwata mugambira bakota magozo ajote ande jwata nyimbe kamoida kweli bono aliye biro na enyimbo ne kwanda sebuku nyimbo ne kwanda sebuku kero rendo yonda kari kubori gungi obwatabu musana na de gungi agatane nyimbo mbwate rende ndio njogete karali kabengiti karali ngiti getobo kobo so maiga ase nyimbo ngoro no ndaterete buna ongere nyimbo onyongere nyimbo ziko soma sebuku na bokoro nyimbo ne significant sana okobwate nyimbo rende engenjo yae ojimba kana abana ba Israeli bakari gweta Red Sea ali ekari ko bagekana yabe dry banya sign bo kumisana ekabe dry bageta bagakora ekarobeta banandi bagatende ichariot mede ososo marina jijalo nabachiro wagira kine nyasaro jidrei njigera abana ba Israeli no babaroche maega nabana babaroche bakonya ukura era bara asukera agirende nakyo somana no Moses no molemereria aba Israeli ba muchande tikyanda yikomi bakomatena bona abasikwagenda nakyo gwatutigire nje kakwirana onyorana barosire mifano batagire usasime mifano tubona mwanyabantu no mokongo mwanyabantu no muntu mokongo nende no kora abantu still inahitaji commitment inahitaji muda wako kora abantu is not easy no rocha wana mnenzi yetu yake very rahisi there's ups and downs mechitoroche kuna upinzani baro nsemo yao so it's very hard kubwatinga bono ona kyo gutume kubungaini bwao your wisdom because obe mno muntu kawaida autawezana kabisa tokonyara ebinde binge bira kwame
lakini ko mutigirite nyasaye na bintu byonsi bikorwa to kona sese meria jek sara kego tumai kwenda se umotimo check turarigire torenga who is with us this morning etokali we kwani ntutweka and remember it's a TBT a Thursday na ndi Thursday ya sheria lero bageni tukabate mbatatu leo tunataka kukamalizia kaende mara tatu mbatatu mpaka aiwe wadedi mpaka njenge badedi bageni mbabere komenda na nchiche na kesabu ya pamoja ano ya bageni mbabere toko chikutora lera se studio kere kuragense moni nusu tukurira mangana yamale more the process of owning a piece of land twara riribwa to bakongu bonge sana yongo kora torero izo documents zote echitwa bere to gukwana kuromagega search green card just doing correction forms I don't know Johnson ngo chirora tore litskolia lero yeah sana ngiye ko garinyo njiko buga mambi ubagire mambi na maroba ngiye ko garajabuga kero bwakire chimanya it's now morning no it's down so I think there is a help me chamete iko bwakire lakini nyinyi mwana wake rojo na yeye yuko moto nyasaye na bwakire ajina msifu Mungu iko galie maambia chiaro lili tuko mena kukuru sikoro chichi kwa maana matatana rokurara akwe kujino chiko bata bwakire chika iwono chiko to gimonne okay kumbe tali wodo turaguoka they are singing for their Lord chero the other day onya chinyo nchigo togi what about you wanchumulire ayo chitenene yoji azibandi wala azifuni lakini ngoragera jiri lakini sabe ko they na inaga goragera jinyoni ainingo ekaro mwegere kyo ankyo igori kwebeka that's very good manchumulia tubwati wetra senchira imitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital abuna sema ya Facebook na bogo toligereria live na ina bogo tobwata you can share you can comment you can like egere abantu abange bono mambi sharing egere abantu abange batubwatie senchira yo bikira hi Sarah Brighton na Joshua na nje na abakwanirie ebwakire wiya chinyoni are singing outside there a sign of good day. Yes, we thank God for all everyone. Brighton should work to maintain her living arogo Chris ala kiromondo oika koromokia elinde anyare ga komenya aizo derinde gatinye kingiari ubundi kiagaje mugusi oiko orusie bige oika bwetome elinde onyare kirio kubeka monwa atoba musabereri. Yes, na nere aro Chris agara na ya kiromondo oikaboke akore mirimo numuke. Yes, ABD kazi lazima tufanye. Keston chari na nelishabikirito kegima ekiagera ni maite na tubwatetie na ende na tuligiretie wetera senchira ya Facebook. Good morning Keston chari, asante sana na karibu sana asobora bwelibwensa ke wana mambia kolende enye mogo tuikera wetera Ndizi TV News Digital abako nyarabuna Sarah Untita na injira abako na Brighton Makoni. Yes, asense mo ya Facebook kolende na otulich platform wechi chonsi no SMS buna Chris Aruga alikire ayora nera ni maite atatu naende ukombozi nyasimi siju ulienda wapi lakini ntumaite nga nturanyora kiende kebe we believe ngambi yole mashabiki itons kurochi constituency chons kianda ase county ya Kisii ne constituency nye ase county ya Nyamira to kwenda chi county chaito Nairobi Mombasa Turkana Elgeyo Marakwet mpaka chinse majirija North Rift chonsi tunashukuru sana ungwa naro uchutu bwate kurwa sitoito sitoito I think igere igabo North Rift naro gotubwate kurwa Isiolo akoruka Captain Bifon kurwa Isiolo Barracks na kuromoyale muinogale Garissa wata mashabiki torro atali komo chano nyanga ke Kisumu ga makindu getumano ali Kisumu Homa Bay nto wata muswati kuruka Anet Omuoyo Siaya ga bonto wata Migori Sibania boda mpaka Busia Vihiga Chavakali galia Bungoma tunasema ni asante yabo Kelvin Malkovi Makovi korochin semo che Kolomani wiyazana morning ya wana wa minto kurwa Nyangongo Junction bwakire
buya nyasaye otwanje ile twarorire litsuko ligia emambingia ase amashabiki onzi Ensakia. You are looking lovely today. Litsuko ligia ahead. Oya koroguna Sophie Kemi Motangi korojinse mojiri chia Nyankongo junction. So join us here to one school. Join us here. Akule umuturire. Mkate kabisa. Wanaona baragiri yake. Asante. Nimete flavor alikula samaki. Lazima samaki. Lazima samaki. Alikula. Asante. Labda nonami good morning Ensakia from this side. Oya tulikero korwa Minneapolis, Minnesota. Elisha Bikireto kiandegi komi oyuntim diaspora. Asante Cyprian Marubi is watching with us. Thank you so very much kwani abantu bonse korwa diaspora. Okora David Kimori, Mwamaiga, Okora Joines Kangina, Mwamaiga Matindi Kegima, Mono Munyakero goito Kennedy Mirieri, Nere Musogeli Bene, Asenchire wekirano tobisa kumwebo musuba chokorwa Regina, Nere wakomondolera abo Mongere Amaiga kabisa matainga timu Ensakia Amaiga na tatu tole oyo mone rutaro chikulindega korwa Jesho uta no arensemo yende ye studio Eric Momanyi Osoro agoteba niko ndani korwa keumbu litaro deno bichage exambalo agoteba korwa Udhiru Nairobi na onde ime mpaka mwelia maiga gochiase family yo mwalimu Enoch bichage bagotoka Sengera Gekongo Wilfred Nyaringita agoteba niko ndani kutoka Bahrain National Theatre pia mono sana Bernard Barake hi morning I'm Ben Barake watching from Sirunga say hi to my wife Salome Salome umesalimiwa Edwin Machabe count me in koroche Bungombe Mutrumesi wakiribya abababo Kifred Nyandieka Mosima Esupa Susan Mirambo Sarigo Begi Helen Nyaboke na Joshua Onsongo Thomas Saboke na Nelisha Bikirieto Kegima korose county Nairobi akoro chinse mocha da Great South agote let me wish my family members oyule in Sengera Bomachoge Church a happy Thursday morning Sarah Brighton keep it up asante korwa chinse mocha da Great South Dolvin Moraba have a good morning agote Sarah Brighton and Joshua have a nice day and a blessed day always be blessed always asante Makindu getuma na aya no ole korwa chinse mocha Kisumu County agotebanga uko ndani litukoliri ali korwa Busongo kwenda Kisumu atanga mpaka no enega Ndizi TV ilikuwa nashika safi sana Keystone Charles watching with us thank you so much of course yako likagotebanga how are you all we are fine na tutamanyanga na kiole biyazana Ndizi TV morning from Nyambera we are okay. Your station is worthy, full of Christian songs throughout the night. God bless you, great and Georgie, greet George when he will resume at the Studio for Public Information. Therein, we appreciate his services. Oyo agorona Alice nere utumire uchumbe yo aligeta somonu bweke nya morero semambi yabone agoteba tukwani wakili wakili George karago ja samangana ya public information ekarangolire asesi migaiga gwetera Brighton wakoni ndoje exodo Eduardo Axel awadana bwakire buyekoro jinse moja misezi liabo machoge niko ndani ya show edeno bichange kisambo ku Udhiru Nairobi no ali meyomorobere mpaka omwelio ama yojase family umwari mwena kubichage bagotoka Sengera Gekongo agwathina batu areditiko ligia Susiri Ruma White good morning tuned from Gitutu Masaba na mamu mwa Esther kwamboka Dad Jeremia Umwenga awadhana ngenengani ya Grace Irairi Mura Agnes Nyaboke Jared Mogere Ogeto MBC numugadi James Matena bonsi baso imeyumoroberio atariko akabatena litiko ligia twins nara odana Evangelist Geoffrey Ongwaka adana no alime yumoroberio sin Edgar adana tuned in kama kawaida Edwin Machabe ngwanya soma na ndira tometara kinya ngwanya soma agaja Paula adana kurwa Isambroje imbabwatete aiga lirito satellite pamoja Super Susan Mirambo kutoka undimi kutoka hoteli ya Buga Bunense Meria Nyaribali Masaba umete hoteli ya Buga kumete sana waigiro nere kumete Ense Meria Nyaribali Masaba kumbe it's a center njana gete no hoteli okero hoteli ya Buga lakini hoteli nero hoteli nero and it's a center a center iga tumete center chetu yeto hoteli ya Buga serodisho ngayibonere
nyari bali masaba era nyari bali masaba maria asina ruweta ni kiamukama asina ruweta jantura geri ya ruguru kwa magano yose hoteli ya buga nara chiro ema tena chine baka olemiriri nyantura go ya ruguru mate nyantura go iberejire ema ajoja nyantura go iberejiro mate nyari bali doba nyari bali chache nyantura go nyari bali masaba bono nyantura ge kabai chuni karo wetaria agwachikwane skuru gete igaria na chicho Teli ali na eteto kana ruchikoro mungwana getuli tu abatebia osibetu chera simiaka 23 years Robin oli ogorete binta atabwa so I went there kana chikana ruchikamakoro munganolia ona yetire so no tu orogetuga aiga no hoteli ya buga so just to tell you odora etalia ogwetenjere yegwetalia arabani naralia foundation yalia chua ya rabani chua ya foundation no gweta ko chialia super Susan Milambo county mi ini kutoka hoteli ya Buga Nairoyo ekiongozi Sevania Onseri good morning Janet Kerubo adana county mi in no ale me yumorovelio kulisema chidicha nyamakoro to gesima miyamara mwanju bari kermanda tutumaje SMS chino nirdo kwa sasa mbili studio kwirna ndwenda kujisoma andi nyora litukulia lero ndi bondo jugo kwana mangana ye chindemero batitiri lero sara kabata wendi baega yango to bari ngaki maitende mino yabeire ege donde kanene sana abantu bari bade asimoje rikaboni kabatara tutu sari ye chindemero era tana jedo kumina abantu babiri kasana moche Moja vanta morticians there ngokora bale meme kero ndi ole ndo mubere metinyino yane komi tulio I can attest even as Brian Marube I don't know whether he can attest lakini I can attest that was 2007 nditobo ata mangana ye ense onchogete sana chiburaburu amuga kaselieta amaya may so rest in peace uitetu asengencho yobulimo then he stayed mortuary for almost 1 year 2007 yengima akachakala 2008 because ya mashamba chikosho ebina woravyo akirende igono one full year asenkendo Ada mana makong sana tuenda sasa merende studio so kwirana inyorana ngoswatura sasa me magasete jamu miri tukura lero ne na bati tirinero ya mangana yue chinde mere prosara mwakira oja se studio lero ngate mapna baraje sal bari wata torende ikorto wari tempa kasara bago jarende tutaendelea na wao torena Joshua bono libagane lia onaye kora na kimejende kora simemaliza hapa kiasi ndudu ala kore gaiga Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Twaichanire koralia ogukwa kumongina mama Jeria Kemunto Ondimu kurwike nyorukia Nyamagesa nyaribari masaba ekaunti ya Kisii nigali mwana onyagusira Ombese Nyambasora nomongina nyagusira Elizabeth Kwambuka Ombese na Kerubo Ombese nigali mongina bw'omugaka omwalimu Simon Ondimu Ogutu nigali ngina Thomas Ogutu Ondimu, Jane na Ann Ogutu kurwa Nakuru, Janice Orina na Mukaya Orina kurwa Eldoret, Fren Nyang'au na Anari Nyang'au kurwa Nyamira, Sam Ken Ondimu na Nora Onchangu kurwa USA, Dr. Nyachae Ondimu na Jade Nyachae Wonsiabo kurwa USA, Rose Richard Nyakundi kurwa Kisii, Venon na
Jemima Ondimu kurwa Nakuru, Esther Ondimu kurwa Nakuru na Clemson na Valentine Ondieki Ogutu kurwa USA. Ni gari ngina koro Frank Ogutu kurwa Nakuru, Paris Ogutu Nairobi, Maureen Ogutu Molo, Diana Ogutu Nairobi, Dennis Orina Mombasa, Mark Orina Nairobi, Brenda Orina Kakamega, Wendy Orina kurwa USA, Ontita Nyang'au kurwa Kajiado, Vivian, Justin, Edwin, Deborah, Job Ogutu, Derek, Sarah Nyachae na Ivan Okari kurwa USA, Don Nyachae kurwa USA, Steve Aura Nyachae kurwa USA, Deus Nyakundi kurwa Nairobi, Joan na Eliza Nyakundi, Sandra, Matthew, Japheth kurwa Nakuru, Paris, Britney, Clifford kurwa America, Quinta na Joseph kurwa Nakuru. Aba isebyara ni gobale Thomas Ogutu na Kerubo Ogutu kurwa Nyamagesa SDA. Nkorera ya Unchangwa, Bartonjo na Kiriama, Nyagusira Sasa Sonoia, Nyagusira Makuoro Kibagendi, Nyagusira Nari, Nyagusira Mabeya, Nyagusira Peter Wanda. Nigare Umoigwa Guchiase Nyagusira Steven Monyenye, Nyagusira Kijete, Nyagusira Unkwani, Nyagusira Ontita, Nyagusira Ondimu, Nyagusira Oaka, Nyagusira Marangeti na Sarara, Nyagusira Kerubo Mokaya, Nyagusira Otengo na Nyagusira Nyanduko. Umubiroye nigura rusi wenkendu ya Nakuru Umas Funeral Home chitariki ya 23 rituko lya Jumapili na kwa nigwa rituko lya Jumatatu chitariki ya 24 icho mutinyi ukane asenka yaye ya Nyamagesa SDA Church Nyaribari Masaba county ya Kisii. Ase bali bonsi banyole no muchando bugosirirwa n'oyo mwabo nigotwarure enkora yaito. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemerongitano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegete ni yokobekira chigali amaguta ya mko. Usoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na iseto ibere maragatato eyemo isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo koreli burange na sore.
Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Gusii Urban Place. Omugaso obona turi gucika babuna butambe. Omo science ni yende oyo no science yende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star nyagote bagagunga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Mimano wana mwanju muri Ndizi TV kagoenderede hasimambi yabonigana tosemerete ni wenderede koba mana intwe asimambi yaboneka ruri nyomba mwa utarasoka utugwakira mbi muri kero charte kuri Ndizi TV ekero wasokire utubwati gwetera senseme mitandao na tugwakira mbi matwa na genda go turigereria bando sinjigokea na bole tirwa mange komenta kagwarna jakeire menda watu gwatu gwetera senseme ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital pega senseme ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News onya jingagi to tweet at Ndizi TV News po ekarenga liao itumigwetera sinambe ira siskini yura 0792192834 inere nambo tutumira uchimbe ya studio twanyora simambi yaboniga gesebutambi endera kunyituma asimambi yaboniga. Alright. Biamano mwancho muligerere igabono nigo tutete tukoire raundi ntangane yali irobulita sama gazeti kulende asante diperias onserio agote bakurwa Nyansara ebuli nori me naende gokoro kwebundi yechimena niko ndani unashona chimena kabisa. Asante sana kwa kusema cha Nyansara. Claudia Nyakezi nera gote ba good morning Sarah Brighton and Joshua gote ba it's a nice Thursday I see have a nice day mbiamono sana na yetu warali tukoligi ya kigima bia sana tikatu na sema ya magazeti ngombate gazeti ya Testana na nje ngombate gazeti ya Daily Nation gazeti ya Testana lingana limwamu ndiri dikare koligere ligoro ya mnganali asingere osabwa de Telecom ekerondo je waligete amonto oserigirina I was paid 400 million because I'm smart. Yani niko na kanite 400 million ekiagera niko nde smart. Ntimenda teke usi ego niko nde smart. Ego ngane inege ndeta kuligereriwa sense media Telecom ekarondo je na murai wenso mokoro na chodire gaiga ekarodo na 6.1 ejira GBS treasury yanyarde wakana Eloris investors for 60% stake of Telecom Kenya without parliament approval. Parliament they approve it GBS chuko nego ja kan 6.1 billion as GBS cha Telecom. Ayuno jena ramor keire ga igamono ekende kenda ta kusingerera gose surrounding asense me ya Telecom asense ito ya Kenya. Uno chuko nyari ya sebeji ya kane torenga kiboigo aeroborta seritko lialero boigo nindo chiga igomori kwega set number then a shock for drivers
ekerbona maji kama kongwa bekirwe erigo chikorenda aborokiwa mu wasiri bubulendi boime ki mu wasiri bwo sombi kibujuba murukomeni bono ni garura maji kama tindi naki erengete go chikorenda nona aborokiwa keroba gotara kurwa sensamende go jasiyende kero chintera bachabori ko maiso nakobwati amachiko ayo boigo nindoje gaiga asebijintanga nemergedana Ruto Raila ababunge bali bakomoko boko Raila na bakomo Ruto nigo bono bagendete go kurigereria ngakibacho kuchaka chingwana kirija begetwe buna by pattern chikwanwe chirigerie mechanderie rengete Kenya ose elio mabwasi miro moja bagendete go suguma boigo nindoje na ministry ngakibono chikare go freeze project ngakibono chadenene project jinde ANC ya Kenya boiga sensemeri ya South Sudan crisis go semo chando no endete kwena kiugalia ekero sensemeri ya ami na paramilitary bagendete go sagana go sekurdera na chimbunda chintindi asensemeri crisis ni ogendete asensemeri ya Sudan ayundo jina raido bordase ka the standard ebechi entanga ni koneto ko goreme ningote abi ayandete koba asika sidi ya the standard kuna se bechi entanga ni no arayu ndoje buna amurekeire litiko lialero Bia mono sana ayo mtokoro wa gazeti ya The Standard mwanchumulile gazeti ya Daily Nation nero ni mulikirete yo ejo whatever igoro ya being smart ndochenga eprop nege ndrete asekola no mulikirete gazeti ya watabanga Uhuruman was paid 415 million for advice in 6 billion telecom sale. Aniga kanete chibese because he was smart. Nakiara advice ya serikali. Nakia kwenye ya obasemia. Igoro yo morobele yo 6 billion telecom sale. Egere banyala ko babako yegura. As yuna ara sepeja gatano na kabiri. Aliselieta John Ngumi. Na role ko justify asaba bunge buna na kiaka netu that money egeraru abasemia igorona kia serikali raire company ya Telcom Kenya kolende yuna nyabwatira njire kiagera ya irobulta gazeti ya The Standard kolende ga no naro na irobulta boigo ase engana yobosie chip unga pazo bono nigo ugali lovers across the country nigo bagocha kuganya egetamba sinini eligo cha ko enjoy ligo obosibwe ligo liria inse yenkolengana no moraibwense maega yokorwe ira ngobosingo chiboleko care kolenda senye bitango bibere bitatu twarorire weke wizara y'uburimi ya soirime bono nigo bagocha kuganya a bit longer ekero brands banyatko bago kwanerwa litkuligoro gose millers banyareko bagusukia inse amagori ayo egera bakenya bali banje tobo kuma banyariko bakonyoro busio bwa serigori ria inse bariko bagazete na bachorete ndagera enso byayiga ne chinyeni ne akachumbari akamagobeka n'ubukimo bwo abantu abakenya banje tekegima igonga mbachikoganya kege kayechi wiki bireiga usama 18 egera bamakorora ngali gurire nirense asamasi yechi brand chonsi ase chi retail ne chi supermarket ne chiduka ayonto yali asepeja gatano nalimo egazeti ya The Daily Nation asamangana justice gose oboene korwasi chinse mocha obo ebigambiro bono Babu Owino uyoro mubunge o Embakasi East nabwate bono ekina agocha koiraneria asenganeri yokorasa kwa DJ Evolve court shooting ekigambiro nabo kiana chirigo a magistrate finds the prosecution ngamba bwate obusaiti boisaine mnana kimo bungo yoiga nyartko baga ko misuse ebunduki yaye ase club ekemo ime ya Kilimani omotinyo motangani that was 2020 igobono nabwateki na agoche kwiraneria ayonto yasoma se page akabere page 14 ne mulikerete na ki bone kyombe kya KRA bagoche bakora imirimo ase ke chinse 24 botukona mubaso minenjere ya moyo ko enekia ngo clear bale Chicago chigo chikoletwa support ya Mombasa egere chibase kuicholera nasenga chibakora just 12 hours wana nigo bawuche kuchikora 24 hours yani botukona mubaso egere banyalako abago clear Chicago chibegete line mono ase a port of Mombasa ayoka gendera taigo amachika manya nigabekirima ase amachika manya nenda mama kompa nigabekirwe ase chiskuru ao liko ene kyubolendi bwa borokiwa
yemagega yabana kuri skuru ya Mukumu skuru ya Butere kwenyora sama kongu maega yogo tumike ndagira yabwate yaringe contaminated andi twarira abana mbagenda tugusiribu kubatika nimi basokano yepara banakorenga naba members of parliament nigo baruro kochika nga ase kera enyagitari ya public nigegwana tugutwara at least monas usomye gitari oyomo oliyo koshugurikira abana ande mbagwana tugutwara amo no mobisa okwe inspect endagira abana bakuria egere mbenyora se akongo ayo ndochenga naro aire obolito boigo all drivers set for refresher tests onokoranga bantere babonsi ipi ali irobolita segazeti ya the standard naro na irobolito gaiganga eligo tanga emibasoka nelira nyari gutangika abantere babonsi ipi nigo bagochokoyegwa na ndogo temwa buya barorenga rogue drivers mbarororo kerokende bakare kwirira mibasoka no komente ka kira lituko ayonkorenga no mwaziri bwobosombe Kipchumba Murkomen ayonto yasoma sinchira bekira no sepeji ya ikome Ruto Raila teams lay the groundwork for bipartisan talks ayonto eligelia sepeji akanenga na kichitimu echibere chakire ko lay the foundation was the groundwork asamangana echinkwana cha bipartisan withra sebunge nonyatoro chenga kwamereri wako nena ko Azimio moja wa Kenya ekero bagotabanga mbata gitugwetere bunge yoka kolende expanded talks iyo kubwatrania ababwatani bonse mwancho murigereria no yimito Brighton na radio irobolita CPS gazeti ya Daily Nation biyazana kango kwerenia gazeti ya The Standard lebeji agatoneri murigede na bono drama na mangana film festivals nigo biiranire obokorari gose nigo biachageta sensemeri ya Mombasa kero biaranga digotinna biateneta seka kubatakana no burwire bw'inyama ubwa beta sinzi to ya Kenya bungo COVID-19 inyama ya chete ebinte bingi nigo biatenete kulende sensemeri ya Mombasa wetani abana chimilioni ibere nigo bare expected usinigo bakagere go chigo participate go kora ajigo sori au samatuko 10 ya jigo sori jigo kora karase county ya Mombasa igo dewe so mena boko na bono jigo sori chuchera nereire se obokorari bwabo ase beje yo yabo igo ya gatoto nimurege denanga kibono ekiombegeri gya kupet ekyo ne kiombegeri gya Kenya Union of Post Primary Education Teachers wana kikare komoja serikali wedere wisara yobo chenu gose ya sevena public guard officials nigo na bata konde mirobelio ya bubuya sikubatakana na ogokwa kwa abana bali banyade bagokwa sesemeri ya Mukumu amo no mworokia umeta abana bakwete no mworokia abana bane amo no mwalimu oyomo basiti umwe bwabo kubatakana ninge na mangana lya tegete asensemi kolengana na insemi ya kubet ebakura wana secretary general kero misoni ko badena incident yo nabayarja gutangeka ekero RT ministry ya health ya ko begemerobeli ya ebuya wetera public officers wewe ni obamojirina ko mwalimu mane transfer eitali enjera ya myogo soru wa mangana ikyagara igedeki ya korekande kyarenge ekenene gwetania umwalimu yo manene bwe skuru eyo ebeji akanene iri murikede na I am the best in business uyuwana ngumi oyo gateba ekeranya de ka wakan 400 million ai 400 million si pesa chaje 400 million kolengana ya the standard iguru ya telecom deal Tutete matuka makeiga ange ane atano to endo bochorio bonne ense ya Kenya gwitira barabari barengo mbasa ni deal ya 6.1 billion eyo yale kogenda 6.1 million eyo yale billion it's a million a billion yale kogenda senseme yo enseme ya UK farm rende bate kwa ya telecom kurwabu UK farm areas investment partners igomondo dewa somero mugano inga kikenya ya CDBS yekere brob gosebo tukiwenda ko kurigerediwa naboko nyora sebeji ya kane beji gatano lendo mwanjumure neli muregede na jingwana bono gati ya Ruto MPs na Raila MPs egose ababwatani abo nabakira jakire tukuria lero eriko kwanda barore na ngaikenyi gosuka gochi bosyo ba ukwana gose bakora bagoya kwana yobi wandanyi yore umurai bwabake asebunge nene na kimani chungwa yoro murai bwabange asebunge nene batete na litukuria gochaka bari gukwana chingwane ejo eribama gosuka gochi bosyo ngojarali go ikase beji ya kianda beji ya charalira lakini ataka ngwirania se beji ya gatano gatatu nili murekede na bono
serikali go yateruna atiri guchaka ubwaga chibwe chipara chinya kole nigira chigukora chirichia chagetigu ase egeka kiamagega korenga no muwasiri bwa mangana ya jibara infrastructure roads oyone kibujuba mukomani gatena ya chirichira jake chirichira nyari chiko basa sponsored na development agencies kolende serikali ya Kenya ro yarate nina goika chirichiko chaka chirichia degeto jira jigo chikogendera boigo nindo ya sebeje ne marketing bono ikigambere kenene high court ni ogiaterina omontu mukagerwa yomo oyore sira kira yani uyobeiro moito monene asense meri dolet ni gobona go chikugambiwa Mustafa Idi ni gobona abwate amamocho yogo chigo kwanwa go chikwana nikina kya Idi ni go amochiri na nanyathika kumuita omosani oye Emma Wanyota ekaro yarangitari kemeronge toto motienyi oka umthenyu kyandu mwakujirubere na 19 aigaria ase enka ya bwebuli baye Moi Bridge wasinigishu county go mosaoyo ikachiko ikase kambero kiara na bwate lingana aguchi kwiraniria abo igikina kerike mubwateranedie omoyo kabero mugabana bwe county ya Migori okoto pando ni gobono kigo chikwiranira churai ikyongelina rende kerike keri Sharon ngoendera kere ojakira motienyi ogatano kabere omwaka oyoiga mwete gina ngiri kwera sana ngiri kwera kero kigotena nande kia suka gochi bosio atigora korera abo kiara nara gendera tamange igo gendera ne beji ya ikomingendera ya atigara na wikira sawa asante wete gazeti ya The Standard aurato tabiria talima ki wiki peji 10 na inchi tigamnyo kaso bwange peji akabero mwanchu mulire nyorere egero bwesomere goro yomugano Obabu Owino akero bone kigambero kyanyorere ngana bwate a case to answer ase okomoshut soko mwaka imbunde DJ Evolve umwaka o 2020 ase klabu ya kema ayuma nchumuligeria na sepeji akabere gazeti ya gazeti ya Daily Nation epeji gatatu ne muligerete annual drama festivals gets underway ase county ya Mombasa abase chiskuru chikali gucha kuoro kibyego byabo gweterasa mashairi amatera yege koro dance ati bintu binde binge igobano drama festival national nige gokoreka ase county ya Mombasa kila kitu ni Mombasa ni Mombasa wow anchumuligeria igo ayo naragendete gepeja kabana bakorora na kime drama icho chigendreta ase county yo ya 001 epeja kanene muligerete Azimio la Umoja na Kenya Kwanza teams lay groundwork for bipartisan talks okoranga wanomba bachakire kubeka ege kama gonga na kibagu chakachinkwa necho chokotegerera ensemo ya Azimio la Umoja wa Kenya ngana kibaga netie ense ya Kenya nyare ko bakego suka bosio epeja gatano nemulikeretenga enkwana yomo konyi womo raibuen sago tebanga I am ready to face ICC Gachagua tells Raila yo na robono the Azimio people don't understand me oyo Gachagua tanga bantaba Azimio la Umoja koranga mbara ngegera bya gusimbakali kumbuga tabya if my boss is in trouble I'm equally in trouble we are like Siamese twins I have to watch his back otabirenga bono metakaro maraibu sara sa kongu igona inche ni gonda sa kongu ni gonga Siamese twins Siamese ne twin chibwekaine kabisa bakwibero babwekaine kabisa I have to watch his back nga wikaligererie na kikeregento geko gende gotabirraila nganje ninde tayare asogwe kigweke gambiro kya ICC asepeja tana limane mulgerete chip unga no not so fast say millers amid price puzzle gobana aba baliba wasagaji wa unga niko batebirenga chip unga bado not yet lakini renda segeke kerebosio abosio mbocho bwiranensa sebono nabokonyoro bosio bwa serigoli ririro ochagara chimye ibere mye mona 153 ko obwe mye mona 50 na kianda mbororo na barobwo kulende in a uniform ground mba kwanete tigatora arwa matukoma keigo alevosio Uhuru ally paid 415 for all in telecom cell MPs told asobo tukibogendrete
igoro yengana ya company ya Telcom Kenya wana nigo mongwano yo akanetu chi million chechi pesa elikuroba semia asomoro belio ligo chokobwatira shilingi chi billion isano nemo antobande mabo unalipwa tu pesa mingi sana egaro obeko bongaini bwao asibutakire oiga sipeji ya gatano na kabere nemo keretenga matatus will be allowed back on expressway says Murkomen abongo lengina se county ya Nairobi expressway chimatatu nchichi chianjirubono weta aroro wega sepeje komi omo waziri wewe sombi amanechi para Murkomen enforces staff rules to curb road crashes wano jirana machika makongo egere gusentu tange amangana imibasoka nechipara guetera bantere babairu na ende baegwe amatema manya igoro yo Burundi konyoranga tokali gwata unawache egero oskensema egere bali qualified banyaleko babako gendereria oburundi obwo boigo government imposes night travel ban on school buses eyonga tia machika makongo abekiro cha sabarunde bechi skuru ndwaranga none skuru chi bus school buses chigo tu mara chiro chichuka chinyene onokoro mwaziri otebirenga no bono iga amangana yogotara uchakira chinsa inye chabutuko wika chinsa 11 cha mambia abwo gotara nkoyo gwechi school bus uchakira saina chabutuko na sakuna moja cha mambi gatia hakuna kutembeza wanafunzi osenga nko baka mule shift ya butuko that is nullified ayuna rara sepeje komi ntume goika ACPJ komi na kane nimulkerete KRA ngana kibono batagete comek put more effort for efficiency asogo clear the cargos chikoba port of Mombasa chigo ekiwe yarora kanira nene sana matuka wangu iga ekora kiro musigo go ikoba cleared egero manya ko enda soga niti bono aba kolimermo gosaba tineri bense meyo korwa KRA nigo batebire bakolega sibutukona mabaso clear bantaba mbaruete taxi bantaba bakorere kyango so that bameki obakoreri bobe efficient naboigolende mwanchwa umurigeria crime obokolegetega abana police launch hunt for gang of funeral robbers bakalikoiva samatanga igabano mwanchumulelia ayondo china rairo bulitase gazeti ya Daily Nation asepeji ya 14 buya sana inara ndata komurekerwa sama gazeti itu yemambi yaboniga ande tugociomia sesemiri ya Joshua araenda madukani akeigo tukwirana atukorera semo ya magazeti ni SMS chino ikiara enere mambi ngia atuganyirete jinsa jejeto ensemo neno segarabagan baito bakuwa studio ende tukwanda mange igoro yendemero rero neno nyokotegarande sana manyengoro yendemereye igoteka turanda sesemiri ndi studio tukirudi tukorera semo ya magazeti ende tubaguska gochibosi go Joshua ali bagani ya diga kora mnemechi ndeo Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonkor Bw'Ogusi neji county chitoetanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Bw'Omugusi. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory
nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, nobondobonge. So nakitokera umuntu akiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga ko soko nyora mawe ito gutumia amaryo ga kawaida aito gutera na conventional medicine twatumia amaryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amaryogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goikagisieri na munwa kuna bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what ji men cotton pants t-shirt T-socks jabol tubwate mezigo ya Canada ni mesigo ende ya koru China different types utariri ni yumucho Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuna namba ibire na boigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice story customer cheto on which bill baguchaka na barobu especially abageni bali baguchochake biashara kotomatole mizigo na yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga chia mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byonse biriyo kolere merimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka senyasi bune babu ejikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ekeruta gitutu arobole muno muso bosubwa bantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chihia na chiria chigosona naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri isankwa riria riarabokire na korolekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie
no bale imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asebara ya Kisii Migori highway akena mbeye elioba nyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Pala Max Executive Spa and Baba. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora lyubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiliye gikurira ly'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwigo nkwegirule aseze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mjamano mwanje muri Ndizi TV na ndo wakirambye menekerole ime Ndizi TV na rubonsu musi anena somoro Ensakia oyoko jakiri tukura Jumatatu ikajitko ria ichuma to wakarambia manekero begete sirote metukura watu wameweka sirote awato Ndizi TV asubuhi sana iyo tukubakirambia manekero bale ime yumurwe no tore ime na intu kapsa tukwarekere ibintu byagojera singira ya bene cyo uta nero razenza meri yande Mete Joshua nero igato modeneli gali turi kosa alwalia no mnyoka mpaka moino ingonyara Yo no to na Joshua uta ene producer ito somoro berwe Ensakia kire tukure ichuma mpaka tukure Jumatatu sasa tukure Jumatatu mpaka tukure ichuma whichever because ngo batora abo matukayiwansi pia sana bia mona se mwana tutumaje SMS na sima bia bone motena no muri meyo muroberio bwe Ensakia litukeli bia mono tukatura na sense ya magazeti tukolera rekromba gazeti ya standard na nchini ngombwate gazeti ya Daily Nation bia sana ekara muko kwera se beji ya 10 nilibone murekete muna korengana nembasokono yabeire yebara yabeire menge igobone ko chikobetereri aba dereba bano wikabachiko enda refresh course na andi bamanye ko ni uchireses cyabo inkubatikana ne ministry yanyare kego kwana abo igombi sikuru ningo baenda kolera na magomba manne egoro yogo sira kwa bana batano abasira kubatikana basukano webara ekero abayiboli Nijiva miri baje tukasenya mocheri ya Naivasha na kotwara makumya no mojano monne krobare ko identify emebere ya bana babo boy karonte sebeji rongosuka sebeji kominemo nero nere murgede na ikumi abantu bari basityo mu bwabo as ikominomo asense media Migori ni gobono ediku mas ya ego chikoba yoko saberarende emebere ye kare matanga gende koroberiwa asense nena sensemeli ya Migori sebeji kumi na kabere neri murgede na shock as man buried in shallow grave son found dead in his bed makweli na rabunende na kyo mosaja nere akare buried in a shallow grave ekaro mwana wa yanya wariteka kwete asigitanda kiaye ayo utagoya soma nigara sebeji ya 12 ayo ndo jina aramurekeire asiga seteye ya standard umanchu murilia asemambi ya abone sira killer fears after body but dead baby found deda nsemo ya
ya Kayole ni county ya Nairobi. Nena mangana kara sekasezi ya The Standard igaiga na mangana ya makweli ya kara mange mpaka bono agocha ngoboba kerega situmendika sitindiro ko nyore ligire binte binge na ande ko nyona makweli sira kira accident ya iteta abantu ganaria lakini ndio ina araga ndete koba ime yega seti ya The Standard kanoje na police ni ko bono babwatire suspect pandit oyorenge ne obede uniform ana semeri ya baringo suspect yani oyabege school uniform ekorenga na count police commander Julius Kirau ni gadena omosa oyo bwe myake 22 nigo ring go itabantu babera asemeri ya baringo south na Thiati constituency lakini ni gagari kobe kalende uniform cha Tangu Bay Boys High School rero bantu babwa no mwanafunzi ko ndene pandit ko ndero mosagani amura sense that's too immense sense abete no bomono kubana missiones gura lakini ndi bunduki abwate nyingi sana meyo lakini nada bantu babeira bangai very smart yeah upstairs whatever skuru ya Mbihi to wate skuru ritangane nate bambiti I think so so maramalita yuga children na bwe kaine lakini Mbihi but Mbihi all right MBI Mbihi anatowate Mbithi nero lakini bone ya sabana bakwa Mbithi all right weta maleta bana wekaine wewe nikutaye mten inakuwa kitu kingine tofauti kabisa asante omwanchubuliria ase epeji ya 23 amangana counties nindo chenga county ya Mombasa nigo eganetie 35 billion elio bunenchera ya moyo gokonya kogendereria meruberio ase county eyo aya niga gocha mega yo koboru gwechibesa go resources enchigenderete kubora ase chi county chinyinge tali Mombasa yo kakole na Mombasa eligetie konyora chi billion 35 egera banyale ko bago boost amangana yechi operation ose amagendero ase county eyo omwanchu muligereria nindo cha se county ya Nyandarua ekerobono aboroki wa usabasai baboliwe nga go for the technical skills youth urged amid of low TVET uptake anokoranga chiskuru chobubundi mo baromo kebwa boroki wa usabasai nigo bakwelikia egere guchikonyora moro keriri kurwase chiskuru chobubundi kerobono bate bunga o chiskuru chobubundi gosega sia maboko ne robo dira konye abantu kangumu baromo nebwa basai no bakwelikia ase chiskuru echo chimanyekana tebuna TVET ayuna bakwenyorera sipiche 24 county ya Nakuru oyo minto Brighton amo no mwanchu muligereria omoga koyo mubi myake 45 nigo asambe tuwika kwera kubwatekana nga nigo arututwa magena na mega yayo mubero yo gatongiwa keratu gitika kuiba chituoni ibere kurwase gesumu kyo montoyo mo omanyene kolenga no manyene niga gotebanga niga ruchu muntu kare gosoka kurwege sumu kiae kabwate chituoni ibere chirianje tekigima chituoni cha ibere ekarbona agetege tuli ekero abanyanye ekero abantu bachite bakaitumwa koyo oroche myake 45 ekolengana nomo newly posted Naivasha Sub County Police Commander Emmanuel Bowen nigatebetengo manyane niga abegetege tuli kararucho montakare gosoka ni chingoko chae igo boibi no bobe na nina boko ibaga ntaka sini nigakoleterere ono chingoko ibere kurumwa abande ili cost maisha yake ayoka genderete igo amangana defilement cases oso kwengera kwa bana bake gukurura bana bake nigo bono kolengana no mo Chief Justice Martha Koome arure kurege tindinga defilement cases njibasa ko ba handled na mangana yegenka gosimo kumo solveri gali nka mukora ne igenchira gete otebirenga no way tige bine byo bya erera sekigambiro egero mwana baiga the minors
banyoro boene bwabo nigaya kwanetaya ekeraringa se county ya Lamu ekera chetu kuigora chio visi cha alternative justice system ukumbi suite na liatebetenga abina bya defilement mangana mugu kolera kangaroo courts tokoroka mangana yegenka mwabisa bisaigo eyututakeiri tigo bana boche botoke asaba nabo abenge county ya Nairobi omo kaguro yomo na agendete kurigwa asoko moita omo saibu meka 20 na kianda ali sensemo ya mukuru Kayaba Slum South B maega yoko moita kolengana abanyanyimbo niyo bagotebanga omongwano yo oromukagirwa niga tamire kolendo botuki bwachakiwe barorenga mbamubeke biara egera chikwiraniria ayongati ya yanda manga irobolito asamangana echi counties nabakwanyorera gazeti yao ya Daily Nation egera bwesomera senjire yobekiranu kigima biyasano manjumuri ina ragendrede kokorekana osiara samagazeti itusara gwatebirna mo chief chess mata como tebirna ndo bati kugambere nsiyeri pera sense yo maten igore mangana development mwende konyoro na jiba mire chinde abanda ba kora mangana konyoro ne jiba susu mbaba jiba sabade na tikatoko 10 tikatoko chiri bubere kindekera igobono ko motebire ndege sire mbuya nande na tebete buna yamajiro rekana buna abanda banga basaje karo baikiwe kigambera ali metasaje no bawe kiumono basubadire ne nyumuri go machiwase ogokurura abana bamura metasaje ngo kur asodira ngo kurura abana bamura bake agere ne jikese sijirirea njiro gine jirea agatare na basaja bangi karo baikiwe kigambero bayo kabadana ni shetani tuma idhingi kiali ni shetani sasa na oje mata kama kawadana hii round tutawaambia mtakuja na shetani wenu tuma ina shetani wenu shetani oningo ko batevi lakini chike singa to ara development jiro chi cha era buye jose bigo bye kanjera abiera alia korokero montairwe ni bolende mete bese nero ngo gire atarwa muntu mutaka abana ndi bakondera gumono mbali babana bataka ana babonyo monta kurura sta yara ukoire Hano ngumende musaje orende onjomboyo ngakiga kyago ororamba ko mwana moke bwe myaka 3 myaka 4 bakamedie even months lakini lebo sokusana wono nkiago jorraso mwana wete ayende ndige ama ni shetani I think ni shetani hiyo wanasema lakini hakuna shetani because it is what you create. Mata wote bunga bongo is like a magnet. Ile kitu nafikiria hiyo ndio inatuma ina act vile unataka. So roro mwana mole bana no mwana na kiara tana ruchesi na gote banga ligeriyo mwana buna umwana ugo. Lakini naende yachi yabanga neba no yogo stiria bakampara bakurira abana babo in a different way baba tachera inze igobono tiga tutige kurigereria abana na maisa ali amabe uyo shetani to acha tumukeme na kishetani yaratana ko atana ko lidio kale binte binga lakini ekyo kurura kero kyako lidio kale boy so bono dinana bani barbade tena banda basacha aba abaga bakora bo kabarobo badakede banintwe abakaza ngikondo gore Simon Bege so castrated ende ganande ibono yachira against humanity yes lakini ndende teto tebe bado beto na yasiko mwana ikia inambo obugima bwabo sio ko mosareli matuka go chimosio okomosareli producer ko kwana tinga kya kwana na castration sera manyeta mangana echieri echigo kale ruigo but bono na bego chagwekera abantu ba ebukogose ebe sheria I think watu wataogopa sana itakuwa ni painful na ni chungu sana kufanyiwa hiyo process aban producer dige kumetsana lakini nde era katabanga stieri it does so well chiri chigo tugu asoko koligas ese gasi go castrated rende chiarengereria gasi yoka biasa tigarende torena basaja bambatigo bokabarobo babwate metende shetani kabarana ni tabia chwara na mangana yeri pera insena mwagambire kina lakini barabia bako ambekina metenande barabia abantu baro bako ambekina oyokora taliro ko ambekina era niga mugaya ni naro igabona mugaya ni onena babwe kino yokora ko mugaransi yeri pera rende anyway toko ramangana kangaroo courts oboene boborolekane the culprits
ai mukali wigatambukira so that abantu bande baobwe omayete neli bamayete ngakuna pahali nitachukuliwa and what have you. Asante sana ekiagera Monica Magara nagende tukutubwatia. Asante sana Young Kenya oyo no musani ochire nkumakoro aseriro bali Gusii anena lyotere tamani Kenya agatera happy birthday chingoma chinyinge bona basani basokire asa mangeli tukolia ankyo Friday ebwatoke tangalia hiyo sana. Asante Young Kenya kiagera wote banga nora somoruli agontenga kwani Brighton yago kwani Joshua Ndizi TV station tutambuyete bona basani beli robali Gusii namtaenda mbali. Asante sana brother aso confirm nga nora somoruli bwensakia bono mambe kwani abantu be enka yao bamaiga mange kigima ebiye sana kerongo kora sikasedia testana lini ndojega abuna abantu babere nigo basire tyo bugima bwabo abande 8 bara admitted asinya gitari kupatikana no burwere bwe sabeso wateka abuna sensemeri ya Kisumu kera bana barete ko Rwanda bugima bwabo sara mangana ya marwire yaro kandiga kargo itabanto ketugitira bandera undiye mono namangana ya marwire namangana ye accident isukuri na haro itira bantu abanta bangi basiri bogima akwatkana marwire amo namangana doroja bana bali basiri bogima bwabo na abakorera mete korera ninsinsa accident ko batika nigo nindagerembe yo sinchagwa machaba utumeka kubatika nembure nyinge gotwa bano nige gukurura ibintu gite bicabu byeyirego jyali abande babuca maje banyatumeka abande banywa bano kodre kro ya birime kodra ngo ego itasana because agero odayole no nyinguru bono ujake osengero toja gite nsake mbaga bono awokwa. Yes, you die because okosiria amacha mange kwa hydration yaba so gwaba dehydrated alafu lende kuchinguru chako erera unaendesha sana ogusa kegima obuno buroiro bobe sana igo ebirango bya bachanti gabi tukurera mboro bwakarukirwe belhasia no buroiro bwo na mboro lakini mbara kanyigira kolera ndio kipindupindu ena kipindupindu nero disabes toroji malero maleri medene sosera so munu wegende ndio maleri lakini disabes elio na elio lile kolera. Okay. Ande goita sana. Yeah, it kills. Mbwara boka sana. Koroa Sichi County, Nonya Isiolo, Bukatimboka Kiambu, Homa Bay. Anene mono chindagire chiko nugo ntolika tayaba chonsi ne chimbe lakini echichire exposed machiko ba contaminated karakuwa lire endagire bwato bechafu then na boko sana boko diarrhea. Joshua kubuli ngiye koleta malaria. Malene malaria ne umbu koleta nande nsubati. Umbu anaphylaxis mosquito. Ako tangi nsachi tali koleta. Nsachi bwati na ndwara kwa that virus tebwati sting ile tebwati ngakontra debe tebwa dikinyi kyo tebwa dikinyi aina bwata ne ngungu arafu lende nainde nando mete kokoromere specific time ukoroba ya malaria ne bwata ndo tebi majumuri sanga bi umbera korome anereriyo mete umbu nero igoje gwejo ya manyinga kinere igoje yakobekera yakoborwere njero bano wafu idio nando mete nyine ngojire fruits bintu ngoye mpaka matunda ayu ono we avoid to nyora malaria korara inse net ye treated naro na ne manyete ngitenga mbuna we wachingira wote ko bogakio manyoro kweye kabisa kwa bimbire ngobono lala chini ya neti iliyotibiwa naliore tangoro asenseme ya mali nero ngoitera marwere ngoitale lakini especially basubati bibu atraneti na bana bali under 5 years of age bagwenete kwirenda man ngeko gara basubati abe bali week basubati iko bali week andako yanga na buate na buguliti getongwa kende meae so they are very weak when it comes baisakoro mune kurendeli ego bakobweka bwangu wono maitu muntu naro ne koromaya abo kunyerusi kana ndi torwara ekana immunity yabo mona bana bali under 5 years immunity yabo igere
delicate erense n'abasubati bari in the immunity yabo teri very strong Ibono engo ngikoro kwase umuntu bweke gusiga engoromba yes ade engorombe nzubadi ndi bwate mareli yes biasana manje mudembya mono asoko bamona inte gatwenda takumurikira ali arenga sasa magasete kanoja sasa medi ya Nyanza abasubati uze first ladies nigo bano ba region counties nigo abasubati babekire ababa ladies first ladies abana barugi babagabana babekire meroberinga kibaho chukurwani burwaire bwa kansa iyo ni na marwire na arakari gukwanira mono segaseti ya the standard ko liare mono kero mwaba mono intwe mwatugwatire kero tu abeira sensemo ya magaseti na mwadi kendo komenda kura sensemo ya magaseti sensemo ya magaseti gaturatigira abu kolende amangana kansa ndwarana no mugavana bwe county ya Kisii wote abasubati esoki rengwa twarorire abarugi baba governor kora sensemo ya Luo Nyanza aba Lake region Lake region yes abali barangene nyanchari ya Victoria mba igole tumurubulio rya se county ya Siaya bagateba ngatiga bachaki kero muntare ngwe ndo sirio muntu kubwatika n'uburere bwa kansa na kansa tekabwati bimanyereri botambi buna toko batebiga ngabono igunga ko igurengera gete by the time uchaka ko igurengera gete iyo igo kali go stage 3 wachira tambe to gukonyeka so ne chanjo nero rorogo se injection nero ya bana bale 14 years and below abaiseke bakubetwa yanyara ko bage ko ba prevent iye karo bakubetu banga bayibuli moko na bupinga mwabuganga mwana family planning yao ko lero nini nigago tango kurokonyora oburuire bwa cancer anene cervical cancer asaba subati gabantu tigabasoke barengwe ndimana senye mwaberire na intwe twagotebye dogo so saiba nini yes taiva taifa lazima ngaso atore na kwenyuri mwachumuliria nga nabotura motige ako bantu gokwana kirigento tokore gazeti kona mambo mengi sana kolende tuire taifa leo te abana Uhuru kimya ruta kitingisa Jubilee na uruniga kirete kero ruta karego so abono na konyegeria Jubilee onyenyegeri kabisa korora babwata nimbara ali barura somo bwa Jubilee mbare Jubilee kire ba Jubilee mede yarenga anda asimio ro moja wa Kenya lakini babwata ni bari abarai bari bachoro tuno nekia ya Jubilee barokanire gosoa serikali ndoro jino njusi bunge ya West Mugrango Steve Mugaka kakarana ya yokora abanda basimio banajitakia makuu akamajirino mabwasimio ro moja wadena gakingo ntubuna bagusii mbaro jimondo na isaine ko basense meri yechinkwana na mojialia ngware mangana na mojialia wala wadena wandani wa rais William Ruto na wale wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta jana walipigania umiliki wa chama cha Jubilee huku wakitofautiana kuhusu uamuzi wa koti. Wanalende urunaga kirete karo rutakari kwenye kuminyokia Jubilee. Baada na afisa apoteza bunduki akimlinda mgonjwa sugu hospitalini. Nalinde mwazo yole na askari alipoteza silaha yake alipokuwa akimlinda mgonjwa sugu hospitalini. Wanaonaki aina boko nyorasi boko nyoreka siti ya taifa leo na boko soma na kinende bano mnyimbo yo alendede mgonjwa sugu hospitali nande osiri ebunduki wana mangana magumu sana. What will be the circumstances wondora asiri ebunduki because you are having it like this nakiekerwanerero so how do you lose it igwara letake ona yuna wanyora zebeji epego seji mpaka bordiana wa biunga nafu ambayo serikali ilihaidi ngairende obosio bokale serikali rende ekali gwaidi abanzo ayuna arondoje amurekeire ase beji ase gaseti taivareo aditiko liarero Uhuru kimya Ruto akitikisa Jubilee. Uhuru akirete rende. Meteno wandiri ngondi ya chikaibire na akirete. Wakenya bakanya kwane. Anyway, lakini iwa bari bachake ko. Bachake kuchira ni. Mete ngondi turiko nyenye rais. Ine ya marionya. Nende mboli ngondi eri 40 to 50,000. Bekaro waji ngondi bere. Mondar ko ni ngondi ali bere ko ne ru 100. Lakini marubi bone tiri ko dia insense.
Alafu ndoche asam ase gazeti ya Daily Nation amangana yense chinse siko ndoche ngense ya Zimbabwe ni murekere kero yari kumaki 43rd independence anniversary. Yani ntu 59 anniversary wana to ikire since independence. 60 dojo 60 I think so. Ono Zimbabwe barabo bakale 43rd independence anniversary lituko lya igoro bamageti ekero omo president bwense yo Emerson Mnangagwa atebetenga we will soon win the war on hunger. Wangu yangu kuna toro muchando bwenjara igotali Kenya yoka tali Kenya yoka no ni chipti bwara ya sabago te una bali ingiba mbade tu bali cabbage ndio ndio machere bali cabbage na vindo vinde gente che globo challenge globo lakini Kenya bangi tutari globo nende ngende to korera Kenya but the challenge it's all over. Economic crisis, it's all over in America, in Botswana, everywhere. In Dubai. Singana kiantu bako wanja kubwatirana ntuna komo chani. Unajua the more to koragira ne bichara, the more tutali kwenye solution. But the more to chamo these heads we speak together ngabono ngitokole. That's where solution yekorwa. But amana yuko na komo chaninga nayo gerete nayo gerete naye kwagera aituchukui mahali. Asante ndochenga Edu ino mwenga agoteba no alime Nicholas Otieno Joey no alime Red Boy King no yono mosanikorwa asorongorwa Gusii sana agoteba from Nyamira watching and tuned in. Sarah in Brighton, thanks for good news from Ndizi TV. I salute you guys. Nera agoteba thanks for passing news to us. Asante sana Red Boy King. Asoko baime Clinton Machuma korwa Kilimani Nairobi tuned in live na salimia watu wote wa Matunwa Gesima Makindu getuma korwa Kisuma wabe Gesima ne wadia kabisa Matunwa Matunwa okay Matunwa Gesima asante Clinton go kwa nyore homesi Makindu getuma korwa Kisuma watanga tebia abantu agotabanga Kisumu amache ni gara mabe tebya bagusii baito kibagocha Kisumu bagora machi echuba wafoide mangana cholera yetu anyogoteba okoranga machi tali maya. Asante sana Makindu asogora tumanya korwa sensemenyo abumba libatumere kijumbe wetera Ndizi TV. Tumusifu Yesu Kristo milele na milele amina. Mwakote Joseph Maria na Mariamu no bale yomoroberio akina ondirinde njirale goje kibago akirinde no diga Mariamu ka Mariamu gorende tore kabisa. Asante sana Mariamu na Joseph kitabu na Bible ba Yesu ba Yesu kabisa wana lakini Joseph tarika benta Mariamu kasikia kwa Mariamu alikuwa tu ni okay ngina Yesu lakini Joseph yale no na mkabenta Yesu na gonya teiza zo mkabenta keo alikuwa anamsaidia. Yes, alikuwa anamsaidia. Asante sana brother Emisa. Yeye anaenda kwa igule iko ni Emisa Jumapili. Karaucha na na nero gorata je accelerator. Nero gota accelerator ga karo ko igwimero bele anta bange to gora nigo to ko tebanga omontere boito Joseph Mokowati. Nende nara samangana ali inega ki. Igombu ya boli. Monto ko wakiro monde simi nkonya ga ki emi gotumira 50. Nende monto danga ni kina musabe ni ongeira 50. Si unashukuru. Mwana wacha go complain ande ngo wata besi. So nkuligereria ari ngutacha tachara abantu bagwate chimbo egete kitariko gokimono. Egere turakabishe tabia na lituramenya n'abantu. Ebia sa. Yes. Maide none kero monta gotachire ose monto gotacha. Kama umesikia imekuuma unarekebisha. Kero monta gotachire ose aikiga gotacha. Tiyo ko munongani. Amatega kipole ni kinabe gitoko gorobu maide ko masoro bidiki yes aye bono uliata jama tena pole aki ni jarabe ko gorokwana bobegagi lakini then ayo ngyo hontajera nini moja ko nakie kyo botamba ko tebanga amalieta naro yengencho asubugi mobo oisoko ya tumekabia utaishi vizuri sana na watu biyapi yes ukote na biyamono sorry ngabere osam sorry nagoteba lende yeah thank you and I'm sorry aina malie tora tumeke momenya n'abantu biya sana
Biamano, mlitukuli angyo ni holiday. Ni holiday ya tangazo na serikali wethere gazeti notes. Ekarato kare kare hidri fudri. Idri fitr. Ina zami. Idri. Fitra. Idri fitra. Yes. Ina zami yaba mraba mindalia. Ina zami to yaba bwatani bali dini ya Islam. Kesho wataselekea pamoja rende ekraba motinyo Ramadhani. Unalioko ya Ramadhani? Nabonga ito ngoerole. Ngoerole rende no na maandamano ni gatinende rende Ramadhani era. Kwa heshima ya Ramadhani. Kwa heshima ya Ramadhani. I think no our brothers from the other faith ba kufunga. Sasa hii ndio mfungo. Wanafunga alafu ndio wanafanya nini? Wanaomba. Wananyenyekea, wanaomba sana. Biazana, Mackenzie na iruwe kikambero timetheke Mackenzie, by the way naende chimbera chiabantu nyore kanete 15. Yes. Tokora, pwede isa jia inujeji ojo wana mangana wakini. Alright. Isa jine jia wigire wana tora nagi injengo jinso gosoka. Mwanju mwere mbiyamone karotu wabere na Sahara, guru jinsa ji. Komina ibere mbaga jinsa jiga, njabonu katuko suka kanda ake ndo jaba gari bagira se studio karongo tika Sara agendere njinko bakanda aliga na njentegerere ko kore bintu biru bitatu ikere na ndi studio bwansu mo gusi emambie ngenya saa twanjire twabere na gesa ndigango tike yes niache wono ngwana Joshua wenda kwa Joshua biaza baadaye bia mano manju mureria na ndi studio bwansu mo gusi. All right. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi twaicanire kuraria ogukwa kumong'ina mama Jeria Kemunto Ondimu kurwe kinyoru kia Nyamagesa nyaribari masaba ekaunti ya Kisii nigari mwana onyagusira Ombese Nyambasora no mong'ina nyagusira Elizabeth Kwamboka Ombese na Kerubo Ombese nigari mong'ina bw'omugaka omwalimu Simon Ondimu Ogutu nigari ng'ina Thomas Ogutu